vhathu vha tshi ri kha nṋe vha khou nyaga founu, nda ri founu ndo renga ndi ḓo vha vhuyela nayo, ndi ḓo vha vhona kha lini nga Friday. Vha no problem, ndo reila goloi ubva nga vhoma 12 ndi sa zwiḓivhi vho ri sia. Nda vha vhudza uri ri ḓo vhonana nga Friday. Ndo vhuya fhano hayani ndi tshi ḓivha uri ndi khou maka Sunday, ndo vhuya na zwiambaro marukhu mavhili na zwikipa zwivhili, ndi sa ḓivhi uri ndi ḓo vha ndi khou vhuyela tshoṱhe, ndi khou vhuyela hezwi zwine zwo iteaho. Ndo khou zwi vhona na tshifhinga tshilapfhu uri vho Robert vho right, so zwo iteaho nṋe ndi khou zwi ṱanganedza na musi zwi tshi vha Hallelujah. Hallelujah. Ri khadikalela phanḓa nga mathagobva ṋamusi na program yashu ri kha ḓivha kha tshipiḓa tsha dzi representatives. Ri ḓo ri khou wana ḓa tshipiḓa tsha representatives tsha vhana, ḓo ri khou humbela murendeni na andondaho vha ḓe na nkhane a ḓe vha tike sezwi ene muhulwane a tike vha vharathu wawe na khaladzi dzawe, a ri wane luimbo vhathu vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa. Kristo, amen. Nṋe ndi pfhi Andonda Muraudzi Eric, ndi afha noni ndo vhaisala nga maanḓa mbilu nga pretending uri my father still alive, but ndi tshi vha humbula kha mbilu yanga ndi proud khori khotsi yanga he was there each and every time. He was there, especially kha vha tshikolo. Each and every term last year, like grade 12, each and every term, he used to ask me, okay, up on no pass and mean, is it a diploma? Is it a bachelor? And I was already bachelor, but so no one is only quite guy. That I want to never do. I'm proud of my father. I'm really proud because when tickets, I remember Musindi Church Colon, Gamgibera. Nobody touch going up for 7. Vachivusa ndichinga vakumunondorega ndichivana excuse yo zvipori no hai namsirikojena nga 8 uchikojena nga half past 7 ndikosha uri vatoisara ndakudza uri ndorenga kumbula zvipinga. It was 2022 ndega grade 11 ndaumisiwa nge10 ndichitova vachiwedhera ndichiuya still ndaona vachiwedhera ndatovavusa wedhera ndatosacrifice uri ndivavhuse vasacrifice khope dzavo kutsi yanga uri vavhuse rituo richikoroni ende nango ratova vatuwa
nani ndi navho. So ahuna ndi zwinzhi zwine vha zwi amba, ndi zwinzhi badi nga khotsi yanga. Khishini hafha vothi ḽashu ḽi khiya nṱha ḽa dovha ḽa khiya na fhasi. So vha vha tshi ri vha tshi khou bva nḓuni vha tshi dzhena nga ngomu vha khiya ḽa fhasi. Nda ri ando khiya vha mbo ḓi vuwa muthu ndo zwi ḓo zwi ri a ngo ḽi khiya nda ndi tshi ḽi amba bodo ḽi khile vothi ḽa muṅwe na muṅwe khou zwi pfha. I am really proud of my